I 10 ljudi, danas ću vam pokazati kako da dobijete Legendary Brawlera. Prva stvar što treba da uradite je da jezik prebacite na ovaj, ne znam koji je to. Mislim da je japanski, nisam siguran. Državu gdje igrate stavite na Australija. Posle idite tu i ovdje ukucajte give me a Leon ili kog već hoćete bravo. Meni je to 18. Brawler. 18 ovako ukucajte. I vidite, zbog ove, sad izađete iz igrice. Znači, skroz izađete iz igricu. Znači, evo. Sad se vratite u igricu. Izvinite ljudi, ali tako je napravljeno. Evo, sad će da je učita. Evo ljudi, sad otvorite box i sad će biti u ovom. Leon, alo bre! Naravno, to bi ja prank ljudi. Ako dobijete Legendary Brawlera, recite mi. Možda i stvarno možda se dobije, nisam siguran, ali. Ako želite da platim gemove, da kupim Mega Box, morate lajkati ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav ljudi!